ben akasemu no wate na de sensen waso no ka wo be yi anka beboa me na said de be ye no obi betse wasem no on say bi ala say yi na abaaye no nyenye nipa ni nyina abone to fama ye na brata wa he yenti wono so de me pa cho before kontum ba na me say jam pese me ko ilo wo ko golf country he na akoy Edikam go Kuwait. Second, I'm a Sompa 93.1. I'm called Kurdistan. Wabre. My belepa, and many ambulance. Yo, Kase. Now, me buy and I'm semi pobia manai ilo previa mammy, Muska country. To me, I was soon in Blabia, a fenata, obey ya mammy. Ain't Blatt and yes, starting or say, on your Germany connection with one Mr. Canada. Into Germany connection on, I'll say, me for 2,000 and twice no 1 year. See a trainers can go in will be every watch I say. No, just say April and I'm ready. I'm so April dear. A quawa because my Tragana have an Messicanide as I say. Into come a pen any money we are and to say April dear and over the enemy jay. Nam says he cannot go in where you ain't no. A chewa say, Menya. Czech Republic, Madame Fubiania, Czech Republic. Intino, me cheers can be a beam, this me man 1,000 on fan starting as I quite 3,000. And I'm Mr. Matty. Tia Chueno, who was a fast black. Me quay away. I did to me, I would say 2,000. I would just ask, but Sikanam San would declare you 2,000 intino, or the 1,000 a can what they quite 3,000. Oh, I was a first casable, first casable, fed. Sika waje jama na ko do 8,000 200 crowd aso na man fan kan na me refi ti obi a wo so ya Czech Republic adie ya wo de ma me ko embassy wo che say ye ko embassy no me nko na ye ma me interview date madam enye group ene ye ko ye no hu se me nko na ye ma me interview date me na me ko lua inside ena me pie ba na me say ye say me nko interview na ka say ya mu obi a interview date me nko ade a ya so ye ko be don wo mo won say ya mo mu interview date enti atwe no bla we ye nipa bi ane ne kasa wo aho blase wa hey che sign wa no nipa de obeda ye wo sabi oye wa ne kasa o che angel enti achembe hu se bla na no ode enti me ne to 101 kisi kwa na me record no na me record no me ne 101 recordings bebele yeah because na o change na no kasa o kasa mdurata adi die makwa interview obi kura be kire me say e wasa wo kire me to na me ko no ba bi e wasa me ko en ba bi e wasa me ko se ya nipa ne de ya fa nto nchen na enye Germany wo ko check wo ko kasa Germany me ko to nam so o ka for example enti no nya ibiasa eno na nchen me ko interview en sama ka ya bisame amenka ba ko kura ni ho e bem ena ehwo no so me kwa interview ayi no na line ho ya mani pa megu wonom wo tam no so check interview embassy ho no o tri wo kwa di so tena bontin enti wo wie wo dia wo tam a e bia 9 o'clock a ni afro 9 o'clock ni no nya dey emra 10 o'clock ni emra o ma shisha time mama wo tam no ntema wura embassy ayi no fence wall ni mukura timi ye jeja bontin sa ena jamba nam dia mane bebo ya me interview we do bisa kwa o yanka ya musame eno kola foforo do ka chem nka no foforo ni bisa me ena wo say oh fine ti aja no na nche ye hwe ni ma nya akọ say aba nti metimi akọ aduma koje na me fele o na bo mu ko ye we ba na ohinini Atta'S bo mu ko ye ana ja me wura inside na atana akire o tweme me koje am se je na biem aja ye bo pa ye gu so ni ebiem ma de letter ke to e me passport na say adinam ni so mo de ama wo because documents na ma aka wo man fa ma tinka ye be ma the passport nko ananka visa ni bom na so okay mati we bia yi na me asem mi ja ye na jam tete baby a wona be ka chem say wona ta san freu biem blata sa frem biem a kire kura o so wonya Spain na yamfa 8,800 emla 800 is saying 8 million emla we want so what just scare man ko do 8,000 plus e bit da so Sompa 93.1
so obesa be ye ska minya ska bi se ska wo maka ntu nya ma wisu enti no me ko nya ska bi sika na wo ka se minister na sponsor me no sika na me sika but wo mu hu ska wo ho a o mo jeje kasa nti mani hu se minister bi abim because me san fa 8 million me ka 8 million na abedi wo honom no eho enti saa dia minko enti minko na metiwa na mfro na blata enti skana amenya amani enti no wonya na o se part wo de fa 2.5 for bla 8 million na wuji no ansana na de be chama embassy date na so amako na o se me fa 2.5 na de bombosia me bo bosia me de be ma na 2.5 na abaji sese de na mate me de be ma na 2.5 ya de enkrata sister mi ko dru me di 2.5 ima no na adana me si ahomache me kosi kam am ko dru anopa na embassy ho no spend ya interview bia ye ko dru ho no na yi ba ko omo se ya anye onye no insurance onye no onchum kakra na zi oye no enye moa me fly blood house asafa 1.2 1.5 e blood am fan ko bo enkoye scan no foforo mi wan so sister bit me nchen a ono so ekwaji bi sister no e dia ye man ye wa feli bibia sister ne ye no say apart sister minim woda no ye kumasi ni no se minim woda na adan na agent no friend na wo say sa first ka say bon ko penti enti ya nyi discuss me do ya me dia mama no so ba gi me say e na wo ye woni me thousand apart from sa embassy fee ya mbetwe visa fee no ya nye me thousand ya nya ne sa no di ju sikasa ti se nye sister ne dia ka me se ko sende 1.5 amano part wasem fitina nyina wachem nya botre ka wure na musa wasem see me printing no embassy wa ya je me 9 cedis e ma sister ndi of so print ya kwa me na 9 cedis and so no e na no think for 1.5 so me for 1.5 mla only part mo be start dwumadie no ne ata e be start dwumadie no ye wade agreement bi watumi ka say not refundable wodu sika ko hyemu a nya de a ebeba ti ade a ye part se usika wutu ama mi sade na anya yi a nya de a me du sika menye sika bi ama se ye nso ata no ye agreement bi sa me part show de bi onu ma nya agreement bi asa se usika no kokam a woni sika tua bia yo ene ejina hoy bra hello kawasem de na wo so agege obi babaiwa sika ntese na wada ne kwa adanchi yo abedafo na tiefo me do obi biase eda 24 October 2022 and my sister na ya damfo na ai nua sana meka Sompa 93.1 and o se oboa me bra ba ko eba obeso odin ba Germany eti me bra ne connect me man say atade onim documents ho visa ne kwa wajibi eda wasajibi amanko forso ye den eda eti wa na sister ne e frame me free Germany no so na memmoa me bra ba no eti start na me ka che ne say me no aduma na me ye ne me charge na emumu no me wi a asida na de adame na document bia so a ebebe mu no woka Sompa 93.1 ka say say na msi invitation here 2500 and o say mati obe frame me bra na ka che no to frame me bra na me bra na say me fia so obe boa me ba dia adenti na o so oji sika minya to mo ka say na o say bra me na me twa ticket ama accommodation o Germany ha dia and me nya anye nti di 3 days mo ho na sister ne frame so ne papa baba ko oko Gulf countries ni bi na waba nti se manya nye sister ne de na ama ne dia na me fa moa e onua ba no na transfer no send me the passport details na order me number a patients order number ma me nti me wana sister frame so me na me sister o Germany a o so na betimi abo aba Germany na so okay nti me dikan ne e ka kire o se adwuma ne me charge na mu document bi bebe bia no ubitua eti me boni sister na mane me catch sister and say me try first one that's anyi ya me say try different country for second one but second one no
se ani ya minimum ni asɛm bio ɛna sister frɛ Sompa 93.1 voice message ebi wɔ kora ye conference call ɛna mo gye pini enti starting no ɛna menya appointment date Germany ni nkoda Germany no menya invitation ma no na me call computer so akɔhwɛ appointment date for German embassy no na date na do December 24th ɛna conference no so 11th to 18th November 2022 nje sɛ ɛnya amaso na sa conference na ebesa aba so April 2023 ti me ka kire sister say invitation ni di aba na mom date na be kɔ appointment no apa ho ya nya ne ntem enti misrew man nye April die no this year next month April na conference no me another conference na a poultry conference me so me a poultry farmer and also there be otena play match when the kai party na kai ewo internet cafe am ye madwuma no also there be otena play match na okaso otena ha no mo a eni wona ne sika so ayede ewo no ho so ayede asa eti yama no enti eba sa na me friend sister na me sister problem say na aba metimi akire say date ni wo December invitation ni de ni enti the man ni sister ni nya gidi o mu say conference no Hanover ni sister no so Hanover sa ni fi achi na conference ni ekoso 11 to 18 for there no mo one of friends say brata behwe na conference no me de mani say ayede ehunu abochefo ni abofo nyina ayede baby enti me gidi say no kure and I'm see you mati enti date na amaso no na me ka kire ni say this April and I say na me ka kire part na watwe April ti part me ni share na say April de ompe this year April no ompe but say that time na wo kan so de na ya ben ha enti e ba sa na yanku binya Czech Republic tourism yes Germany de ya kodan there ya snowball enti e ba sa na madam for yes wonya Czech Republic na me frɛ o eni nyina share internet cafe ho na me ka che o say madam for you so benya Czech Republic tourism ayede amount enti wo beye no so wo beye satan so na di ka frɛ Germany ni no ka che say Czech Republic ni Germany border enti no am so ye Schengen enti menya de menyima no na me say okay enti wona me ka che part say part 2000 na di ka de mam en she na fe na me start processing for front ma me 1000 and ama oba na the 1000 here dey e ma me yes no ye check dey am 3.1 ti check ni mo ana ji aka be 1 month ama interview number ene okwa akra ma o ka chen se me chele ba bia embassy ni wo no na me de test no to oba na so wanya nkohwe ho enti ye documents ni nyina wie no ahyase so me ka chen sister ni say o so benya bank statement e dey ama me na me se Schengen no this time no me the statement na refuse se part benya statement ama me dia minimu ni case bia me file bibia ede ama no na instance me man America kan obepe obi enti mo no na part ekoye statement because me ye ni say document me file ni say company no wo to kodi okospend holidays for Czech Republic enti me pay slips nyina ede to so na me gi wo no so bank statement na 12,000 balance ene na ewum na am the company registration no scan ewum na bu 8 it scan 8 billion and I'm the two so na me pay slip two so man enti me ye documents ni man we o de call me ni nyina so na call Accra this is another German this case kan nyina de e ma ni nyina kwa Accra ti e call no and am pa call check consular no enti o we na man sheet bi say omra interview for the following week and so and ya access documents na say by interview ni say bibia e be okay na no nyina see form de be fa ka enti ka ni mu no ena ntokwa siye unini mienu adenti ntokwa siye ni say o say adenti na me ye fa dropping na ne huska nyina ye den awe na am so me ba Accra nra me ya na be hwehwe ba bia embassy ni wo na me fa trotro ne ade ma fa me ka so ankwa Accra na ma bre sisi wo ka se ye mfa ha ankwa ha embassy ho no e airport city Accra e ho so trotro nya ne eni ho ti me stro ha ne circle de enye kwa bi ye wa oni ska kesi bia ti transportation so GS 30 cedis to me preso o ka mu so me preso no ye me recording ma ni sister enti esi form na no so kohwini so mji usika ana o 200 cedis boy mo cycle na sister ma ba for mama ntina o ye me sana ana me de me before me ba na me ba kumase ti me ba ya na me dia mo sister a che me de ana me so me mafia ne pa nti be 2 days
na me mfra no so mfra me nti wo ha na bi kasa kyerem say no wo na document ne de e ma no se wan kyerem de ye ko bisa ne interview ha wo ye diabro na wo so e kwan bi so no wo so be di fo na me fra se party de sibia ye ntwa bibia so ma fa so ni nua ba se wo ntwa so na me nkyerɛ interview ko ai bibisa se me bebisa wo ti ana wo se me ne voice ma I no ma informa ni ahu bio na me voice ma na me ka kyerɛ say nipa no kwa ka se company si na ya adwuma wo so me wo jacket ya sei because I no man nya na ye to so na so yo wati nti wo na ka o frame ka kyerɛ say obi nipa bi o UK na wa ka kyerɛ say udu Czech Republic abesa ko Germany and am so wo ko ka sa de a ye mfa visa na nye de emma ti de me ye de me kan me ko me na me document no nti e ba sa no mo ha na ka kyerɛ say Thomas nti wo kwa akra na me say no ni nyame nko nti wo duru akra na say wo ba Czech Republic embassy akra ni pani ho na interview na nyansam nyina akra na me kyerɛ wo no ene ebisa just 2 questions pe so kwa tourist site be na oko and also wo ka kyerɛ so ti say wa ba asantimem na be so ko 24 palace wo cheche ni nyina na so very good ti sa ta me kra me ka say oh why hate o so mo fa translator ye de emma no and aba kumasi ti wo ba na o say o frame na say ama 2 weeks na so okay en fa pa bonye de enta akiri enti e di 2 weeks ni na frame say DHL for afro say bra office and I'm saying here mo adum ti no ba from ye nyina nye de yenko hobi enti e call ye na DHL for yi pass ni ma no ne mu ha ti asama me ka kire say part ye di amount na visa ne afa mo ye sa do documents nyina ye de amount me hu say de mu say ha ne dia ye de visa na ye de amount ana wa de mam say me ntia no ti me tia no no ye bi me che say A4 sheet paper baako ana ehim na ne passport ya stamp ma nya ne hwe enti ye kan ye no ana ehunu say one omo che say border town no okọ no sheda nya specific ba bia we den wokro ana two ono so personal statement na ekura no iswa enti omo refuse scan ewum ni swa ana so okay party wo de ye behwe de ebeye ana dan na me no titi mu enti mo ho na ne sister friend Germany no so wa ono no ni self Spain and France e kwa de mu pa enti ebeye a osremia menye France and I say Spain emano ye be di Christmas na so Spain for no and we started from 1st January nti yen hwa 1st January ne ba na me book appointment nka this year January nti ampa 1st January ne ba na na chese me nya date for tourism sa de emano me friend sister afi me book appointment awie me se me ka kire mu say se me first one anyi ya me second one so me ye na se anyi ya me se mu ni mu sika sembia bi and I'm a penny. And sister and friend from Germany say agreement is an agreement. So me ma kase me second one the idea. E di enti na me say be 8 million be say on. When my sister we dey be say na me bo into one fee me. Enti mo wa ntokwa titi fib na fa me balance ma me na me part me book appointment amount. Appointment no so yetu esika. Na ese nko okoda be. Na so call 15th of last month. And no so call. Enti 14th and I say catch him safi do obey na part so oya adwuma bi sa de na me ntiase ade na e chena 15th and I say 14th how can I make documents anyway was say wo de me yenti na kwa bia so boa me and I'm say okay bon be say 200 cedis na me fanya ade bi na ma short to see am okuru ma short to and I send mobile money 200 cedis enti ada na me tena internet cafe ade e pon 5 o'clock ada na if you 7:30 na duma ru akwa ne boy de afu ana yedin pepere ho ye documents ne visa application na ye de ma na me fro so wo he na so waterfo na me de be shia waterfo ana say na nadru ya usi ma ye de akọ tu ko dru Spain embassy na insurance no so ya in 14 days where tourists ye say obedi 14 days e wo Spain ho e tu ko dru na Spain for the almost accept 2 weeks na almost accept 25 days enti me call insurance office wo na me call expanded date no insurance office won so the number of days no and almost just checking who's sky dey amount ti we kwa na say we this so 160 ka ho we kwa man frɛ enti ya na me moto mi sika na me 160 and me de call net na me scan ye na me send by WhatsApp ti ko duru na print here na say I want to show documents I want to see bibia okay enti ene and one ti call na me boa 2 weeks time obeto mo kan no interview enti me oha na o catch o frame say Saturday di 4 days we free akra buy no and our friend me catch me say o ma test you say
they are in the process of processing documents, you know. And see, bo amane. Ti the besi bia now frame me. The besi na say, eh, be say the me share ready the bed the be ma. Inte do 2 weeks one our frame say delivery for at the FedEx parcel abroad. It's memra. Nti before na catch him so say be mu no. Ya san fa wana am say what. Ya fa man say. And I mean me fa ka na me ba o. Sompa 93.1. O dem na me no nyina tena se na. Me cry na ha me. I'm say part. Say the sister do fi na fi anya me hu digire na no me kosa in fact ha me pa. Wutie onini adaswa. And I'm say e be ni den. Ti bi so me hwe ayinim no na no so e dia o mo chen so wan kire tourist site. Problem o mo de no eno so mo kire statement na ono no de statement na no mo ka be nye statement no. Ko company na me de na company ke si agidi o. Ti ono ni personal statement na next guy wo mo mfisha. Na wa hunu. Me hu ye. Na re na wanya hu bibi ansa na. Me ka kire ni say o fale ma obi a e na independent amount na dem no mum turnover na kire say nipa na adwuma no e na do fu no hia wo mo ne mum nya amount na e de wo mu no nti e na me ka say but say ke city tourist we have 3 minutes city tourist site a me nya chosen come make a statement tina e say no connection why how do I 2 times it ya can the last chance na so ka so be say me first one the second one a me no money problem ana nti ya ti ni dem ho no say de minister bia o nti misramo a woni onipa na wo cafe wo say mo pe bisi ama me dia mo pe ne nsa anya foforo na me sure say third time ni see tourist site ni dia de bisa na be de ebe mame and I'm so de nya obotre me yo big documents bi me nya sika kakra wo de basa visa fee kura me ma wonye den etia maybe bia e den acho ma hu say wa boka and oba ofra buchi ba so sika wo ho no ni nyina e den asa and I see you brata mati and adana kwa so bo ampisi ama medinam so e okay meko na me koe ti me koe di be 1 week and our friend me ka chem say sister na ne call sister na akoto no embassy wo no ekumasi ni na o si anye ne hwe no also you refuse no na refuse no the one mark pena refuse na am so okay o da nya hwe nti o de nya abotre me se me sai fofora side am we de me ama kuma me ya chew and I see you watch afa di be 2 weeks a no our friend ma ka chem say me titim free na me fa balance ma na am say so one of my friend sister no Germany say me ya de no mo ka chere me say me ni obi ya ma me nka chere ni say me na anyi ya me sa try second one yes Ghana ni o ka chere ni say o ye first one anyi ya obey insist say say ma no sa na sister ka chere me to one sister ka say agreement is an agreement na sister o ka chere me voice me say agreement is an agreement say my 2 times me na ka makoma me ka me say ka be boa ne ma na ye den ekro the fa be sane man dey dey didn't na me team free na fa wasem ni sina ya be balance ma eti ho na start wona ne ntokwe na chese woni part ntem ni sikatua bi anim second time na wa ya anye ye ni tie no ano sikatua bi anim part ebra mo start no sag asem ya brata ka ono kan so ye de to so mienu ma ona bibia sense a ono ni skasem bia me pa cho mo so se ya conference me no ni mi se enya conference for that nyame anim no kule ni se enya asole kofo ne se e Christopher dia won kan no kule no kwaso blata wose wo munye conference call bia na na so wo ye conference call oba pa me pa che so kasa so a mentina se information bia ni sisa no woni ne sister gina for party patient my me information bia I don't know what to say so now we call there be na producer so person behave yourself please enya mepe information bia koso bia me no ne sisa ne deal because magina so aye call magina so aye call da part onu ni sister magina so aye call pen bi some sister say me ne no minister no wala so me ne no ne bla ya conference call da me na me flame minister no say me discana bla bla ta o e na me ma wo ne kasa o me phone so ana wonim conference call pa cha me ne wonya conference call e na second visa ya ka say me kwa me phone so bisa say bla won say wo kasa mfiti ase ne part me bisa wo say woni bra ihia ya mo ya agreement no wo ka kire wo say se ade na anye ya odu sika be ma wa na wo so wanka de na mo frɛ no kra won so wanka sa se wo wa musa ne sa me pa cho se na wo tia me se me wo busa no kam na nka me ma me nsa so a mama nka sa no tambe na se na me busa wo se ebra o ye connection na me si enye agreement sa na adanti na tie woni
ni obi koyi sikasem abrochire akwantu na wan kan chance bi abrata ade ayeye no anya yi a wodi misika be mame ana ade na wa musan sa me musan because one mi sister no eye bibia wi a wodi your sister no your sister na ba line so okay me no 2 weeks ya waka service an ba me flow phone se blata me yi na bo ne so se mi sister ba ko atukwan 3 weeks kwa my call mi sister say 2 weeks time ne dey visa man 2 weeks e ma ya let ya be and also obi o ha sa anya hwe afi do see 2 weeks time ne ba na denti na part mi bo mame diagonal so waka say twen nanka this year April a wo se utina lu premache etu ntimi nche mama me tell lu premache say lu premu na mti de bia na me se me ba ga na ache eti ntimi nchen but onu so na ya de na ma wo de nka beboa wo na wo ya ma December na waka senka me ko de ma ni December na o sigi se April nsa so ska mi o sigi se April enam se ntimi ntwen April ba o beji scan wan ka April asem e ko December no and December no afeli a wuji ska wi ase April brata no adanti na wo so wan ka no kra wo mu fiti ase na fa nchire ka no kra kire wo mu e de tie ne se conference ne fa ne Eurotai omo Hanover airport conference then the waka aha eti me invitation na me yema sister na nka me ye no me de chase sister ne se eni na 17th to 18th November 2022 waka ba ku bi nso se wo ka se documents bi on send 1.5 ko wi ase na na nsi sare na ka wubu na fa so sa menye bu me call Holland insurance company no Hello, madam. Sister Dufieni. Hello, madam. Sister Madam, Dufieni. good afternoon. Afternoon, Mami Dufieni. Me pacho sister. Me pacho meet. Hello, Mami Dufieni. Me pacho meet madam. Madam Dufieni. Madam. Me pacho meet you me jina so. Yo unu ya ne party ne boa. Me nuane pay, yeah. Na brata. Connection ya oye yi. Nkomo no ma bo bebre yemre nti baabi a ya bedru sefia ne se wo ka se oye na anya yi a obetua ne sika ama na na so obeye fofra ma no wo ka che se oye na anya yi a wo de ni obeye fofra ye dai ama no obeye fofra ma nti mo ompa ba enti ska na wa 20 million no eno an obeye dai obeye kopum se obewie bibi adam se obra we are not the baby more because we have 150 million. And I make a brano. I'm afraid I second one crowd or catch him in your praise. I want to make catch and say, what difference as I say I want San Cano. And now I will say, could be a man at the bed. Yeah, the man because a new bear 1 month to cry. A near 3 months. It's not the moment to Banco. I was a brat has a brat and I ordered 7 months 8 million. Now I know the man say, what gun and 180 million. I'm about to free. I'm ready to be happy. I'm from out, and I pay attention. I was saying, I won't call. I don't want to pay. So who was scan out the back of the and I made the memo is be a call. Me minister the Bemau at the Ako. Because I Jefferson and say I am from a one or the other one. I will say, one. It was the Anita and I did this kind of class. I'm ready to brother. So I don't know who catch it will be say. I dear obey and 2,000 a bay. No, could we say could do 8,000. But any 8,000. Nay, 6,000. Fine. What can I say true? Then the do says. The catcher almost say documents. With the 2 never ye. We are. I can't say the 2 never ye. The catcher almost say documents in the invitation 2,000. I book hotel and a conference fee. It's because of statement, Mamma. No, Scabian de ni mobile. Let statement in our mind. But the patient statement be daso. Set I know be daso. Na fe de be company statement ni me kotoy. Who kotoy away. My away. Black how go to statement kotoy. E wa ha statement ni because on 3,000. Because who catch na kura say ya dey say na start. Na ye wi a na what ya make. Enu ti statement no waji ono ne de wo ka kire ni fiti ase se ansa na ye be ko akoto statement atoso me mo ya we part obo wa mane sister do fie no so obenya statement wo ka se me pa che wo ka se wa mo amane sister do fie sister ya original to Germany e ka se obenya statement ni bia ma me enti di be 2 weeks ko 3 weeks no onya e na so se menya obi atobi won ho de dia
Men can share. It's you need and no cotton. It's not 3,000. Not 3,000. Sanka 5,000 and then 1,000. Only 1,000 or kind. See, I can check upon me 1,000. It's all the Germany, they need 2,000, about 3,000. And she said, another 3,000, 6,000. It's Sika. Ebedi me hono akwa so mo connection no mo ye no ya nyu but do nsa kotum wi a wontimi nyu nsa enti ye ka se fabra ye ka se brata patient e bende e ba cho obapa adwuma na me no mo ye no ma charge wo mo sisa ne ka se na me bo na eyi a obe pesca e den adamase enti mane ya aware from the start to say any document bi e ba out bi a no omo na bebe na sana sister ka so be ko we obe ma 15,000 okay ma do fie hello obe do fie hello obe do fie yentie o kakra na yenye me te brata do aka ni na wo boa nti won peka ta so ni mbaabi a obi kwa me so woni mbaabi a ye se ni mbo so ye sa ni mbaabi a ke wo de ye be kwa ye se de wo be ko so say ye be go no as wo de ye be ko wo de ye ko ba we se ba medical crash media na ta ka no zam ye kwa jeme enti me so me na nada ente me so me papa o crash me so no so de sika ma no me ka chiro ewi asesa ya bra no ana ni pampa ne kure ana ye case mami du fie order mami du fie nya botre na nu ti ne ye de na ba no de wo mu bia ye betie ofata say patient o ye ne de wada woro obapa me catch a patient say onya botre na once I hu problem na Spain for the man no ya city story site enti miam de mi sika be for frama da be they say date my patient waka say ya achele me na fe ya de na enti date na wo mentwen no mama obesa ba gigi sika biom yeti ha say ko si bla yo so onim na yi wa ha patient say madam madam say wa ko ni enu ya refuse no enye ni possible me make that wrong so onim ba possible because any possible to get sister yenye dai woni ensu sister do fie patient sister do fie project hey order in court 8,000 sister do fie mame mi busa patient say ebra o hia ata no o ka che ne se o ye na anya yi a wo ni sika be ma na wo se da bi eti wo ko jira church bi enu ko kasa se we ya wo de a chekere ne kon eti esi enya botre ma ata no ne eti asem papa bi firi nanum kwan yo be fa so be bo akola na wo no so ne ho nkire no because wo be ya de ama me wanti me amusa ho emra bia na wo ho eno an say ya mame no wo tiji usika wo nya akola na wo di sika na ema no eti baby asem na kodro no eya botre ena esi ata no ye hunu say what no 20 million no I can program o the aka no je ka ho no eno na ye gina ho ho ne ye gina yi what kate no no problem brata se wo baby a wo so ekekere wo ne say me no be ya de na se me fa 2,000 mra na ko wi ase a wo so de ne sa kotunti wo gigi bi ka ho ho ne wo so fort eti ye ne den because abai was say on to me man sika se enkoshim sa kwani nam krofo ma so akoye ekrutu djuma wabre ye hunu asam ne pomasibre